Reka nkwifurize umugoroba mwiza, reka nkwifurize umugoroba w'umugisha we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari w'abaruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mwokagira Imana mwe, umutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zikambakambishwa zirukanwa mu bice byinshi ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu ndayahera Isange, nkubwire nti abawazarendo hano muri Sange bari kwakirwa nk'abami n'abaturage bahangaha muri Sange. Sange iherereye mu majyaruguru ya teritwari ya Uvira. Aya makuru ndayakubwira 5 kuri 5, turebere hamwe ese mu by'ukuri byagenze bite kugira ngo wazarendo yisange ahangaha Isange iri kugenda yakirwa n'abaturage baherereye nyine cyangwa se batuye ahangaha Isange. Aya makuru reka nze nyakubwire kamwe ku kandi uburyo abawazarendo binjiye ahangaha muri Sange. Ariko kandi turagaruka ku masezerano akomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiranye n'igihugu cya Uganda, ariko benshi bakomeje kugenda bavuga bati Uganda ntabwo ariyo kwizerwa muri aya masezerano kubera ko umufatanyabikorwa mukuru w'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Aya makuru nayo ndagenda nyakubwira kamwe ku kandi, turebe ibyo Uganda iri kugenda itangaza kuri aya masezerano, ariko kandi twongere kureba ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugenda itangaza kuri aya masezerano yamaze kuba yasinyana n'igihugu cya Uganda. Turerekera ahantu hitwa Igoma, mu nkengero z'umujyi wa Goma. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bapfa umusubirizo. Igisirikare cya FARDC kiri gukaza urugamba rwose, kiri gusuka ibitero karahabutaka ku barwanyi ba M23 baherereye cyane cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Aya makuru nayo ndaje ngende nyakubwira kamwe ku kandi, ariko kandi mwokagira Imana mwe muraza kunyemerera tuvuge ko bita Ndayishimiye Evariste. Uyu nguyu yakomeje kugenda atangaza buri kanya ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turagenda tubigarukaho turebe ese ni ibiki uyu mugabo Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda atangaza ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Inshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane ndababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko ndabasaba gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mwe munasharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho 5 kuri 5. Giye bateguriye aya makuru akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho, nitwa Mr Kenzo mbakereje ikaze. Reka amakuru yacu here ahangaha muri Isange. Ahangaha mu gace ka Sange ubu tuvugana karimwo abarwanyi b'abawazarendo, nibo bari kugenda bagenzura iyi Sange. Wakwibaza uti byagenze bite mu by'ukuri kugira ngo iyi wazarendo yisange ahangaha muri Sange? Ni mu bitero karahabutaka, ni mu bitero rukokoma, ariko kandi ni mu bitero biremereye byari bimaze iminsi byibasira iyi Sange biturutse mu mujyi wa Uvira, bikagenda bikibasira iyi Sange bishaka kuyambura abarwanyi b'umutwe wa M23. Ndabizi neza uri kwibaza utese byagenze bite kugira ngo M23 yemere kurekura iyi Sange? Ese yahakuwe n'imirwano cyangwa se yahakuwe n'ubwoba? Ubundi iyi Sange tuzayibara mu duce twarekuwe na M23 n'uburyo igize ubwoba bw'ukuntu bakomeje kugenda bayigabaho ibitero ikarekura iyi Sange. Ubu rero tuvugana abarwanyi ba M23 aho bava bakagera bose bamaze kugenda basohoka ahangaha muri Sange. Iyi Sange iri gukontororwa n'abawazarendo ku buryo bukomeye cyane. Abawazarendo wakwibaza uti se nyuma yuko binjiye ahangaha Isange nta byinshi bari kugenda batangaza? Ese muri ibyo byinshi bari kugenda batangaza iby'ingenzi ni ibiki? Wazarendo ikigera ahangaha muri Sange yatangaje ko yageze ahangaha muri Sange isanga ama defense ya M23 nta basirikare bayirimo, ariko biteguye kurinda umutekano w'ahangaha muri Sange ndetse kunyeshyamba za M23 zitazongera kugenda zihasunutsa amazuru. Ngayo nguko nibingibi naba nkubwiye ahangaha muri Sange. Ikindi kandi ni munyemerere tunyarukire ahantu hitwa
Mu gihugu cya Uganda ndabizi neza ukomeje kugenda wibaza uti ubundi Uganda vipi bimeze bite hagati ya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu nkubwire nti uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida wa Uganda bamaze gusinyana amasezerano. Mbisubiremo, perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gusinyana amasezerano n'uwo bita Museveni uyobora igihugu cya Uganda. Uri kwibaza uti aya masezerano nayiki? Aya masezerano nay'imikoranire hagati y'igisirikare cy'ingabo za Uganda UPDF ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bijyanye no kugarura umutekano ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko bamwe bacyumva izi nkuru bahise bavuga bati ntabwo byakunda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo igomba kwizera Uganda cyangwa ngo yizere igisirikare cya UPDF ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko igihugu cya Uganda ni umufatanyabikorwa mukuru w'izi ngabo za M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti rero Museveni ari kugenda abitangazaho iki, cyangwa se uwo bita Muhozi General Kainerugaba ari kugenda atangaza iki, ko ari we wakomeje kugenda agaragara avuga ko agomba gukomeza kugenda afasha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo bombi guturuka mu gihugu cya Uganda bavuze ko bagomba gufatanya n'igisirikare cya FARDC bakagarura umutekano ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nta kintu aragenda atangaza ku bijyanye n'aya masezerano sinyanye n'Abagande yuko bagomba kumufasha kugarura umutekano waha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka nkubwire ni abakurikiranira bya hafi iyi ntambara yaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abakomeje bagenda inyuma y'iki gisirikare cya FARDC, baravuga ko aya masezerano yasinywe ari amasezerano y'uburyarya, ndetse bagasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutizera igihugu cya Uganda. Aya makuru nayo reka tuyaveho. Ubwo twigerere kuri uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye guturuka mu gihugu cya Uganda. Uri kwibaza uti uyu Evariste Ndayishimiye ari gutangaza ibiki bijyanye no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Uyu mugabo we nta kindi kimuva mu kanwa, arakomeza kugenda avuga ko azahangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akanashimangiraho ko aho yageze ari uhakontoroye uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zitahirahira zinjira aho zizi ko abarwanyi b'abarundi bahaherereye. Yatanze urugero kuri Uvira, yavuze ko Uvira iyaba atari kwirwanamo ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziba zaramaze kumusanga mu gihugu cy'u Burundi, ngo ariko kubera ko yahashyize imbaraga nyinshi cyane nta nubwo zijya zitekereza kwegera umujyi wa Uvira cyangwa se ngo zegere umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bo rwose bakomeje kugenda bakambakamba basesera nk'impinja bava mu bice byinshi ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ruhuza abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Tugarutse mu makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mwokagira Imana mwe umutwe w'inyeshyamba za M23 nkubwire ngo ibyawo byarangiye, ibyawo byawurangiriyeho ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabizi wo nkurikiye uhise wibaza utese kubera iki uvuze ko uyu mutwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 byawurangiranye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zategeka izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kuva ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru turagarukaho 5 kuri 5 turebe ese mu by'ukuri ni ukubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse aba barwanyi ba M23 guhagarika igikorwa cyose cyerekeye urugamba ndetse bagahita banava ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru
turayagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera twerekeze ahantu hitwa Ibunagana. Ahantu hitwa Ibunagana ubu tuvugana umupaka uhuza Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu uri gukontororwa n'abarwanyi ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo turagarukaho ku buryo burambuye, turebe ese mu by'ukuri ni ukubera iki izi ngabo za M23 zarekuye uyu mupaka wa Bunagana, ariko se kubera iki igihugu cya Uganda cyo cyemeye ko igisirikare cya FARDC aricyo kiyobora uyu mupaka wa Bunagana? Turabizi neza Uganda nayo iri mu bakomeje kugenda bateza umutekano muke ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo turagarukaho 5 kuri 5, ariko kandi turerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyamaze kurekura uwo bita Bunyoni. Bunyoni rwose yamaze kurekurwa. Uyu nawe turaba tumugarukaho 5 kuri 5, dore ko u Burundi bwanamaze gutangaza ko kuba bwarekuye uyu Bunyoni atari igitutu cy'igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa se cy'umuntu uwo ari we wese. Aya makuru nayo turaba tuyagarukaho 5 kuri 5. Nshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse nandi menshi cyane ntababwiye tuyagarukeho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, ndabasaba gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse yewe muna sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho 5 kuri 5. Ujya bateguriye aya makuru akaba ari nanjye ugiye kuyabagezaho kuri aya manywa. Munyite Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Amakuru yacu reka tuyahere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izinyeshyamba z'umutwe wa M23. Hari amakuru menshi cyane twakomeje kugenda tukumva ngo igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zigeze ingabo nyinshi cyane aha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi zategetse umutwe w'inyeshyamba za M23 kurekura ibice bigiye bitandukanye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero icyabaye ntabwo ari ugutegeka uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kurekura Uvira cyangwa se kurekura Goma cyangwa se ngo zive Bukavu. Oya, izi nyeshyamba za M23 zamaze gutegekwa kuva ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherereye ahariho hose, ariko kandi zinategekwa guhagarika imirwano vuba na bwangu. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zaje zivuga ngo turasaba inyeshyamba za M23 guhagarika imirwano ndetse zikanava hangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana inyeshyamba za M23 zamaze kwirukanwa ndetse zinahita zitegekwa igitaraganya kurekura ibice byose zifite, zitegekwa guhagarika urugamba. Ngayo nguko. Ese mu by'ukuri ibi ngibi izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziraza kuba zigenda zibyubahiriza, dore ko twagiye tubona hari byinshi zitegekwa ariko ntizibikore, tukabona zigiye mu nzira z'ibiganiro bikarangira inzira z'ibiganiro zirangiye ibyo izi nyeshyamba zasinyiye zatangiye kubirengaho. Ubu ngubu aba barwanyi ba M23 baraza kurekura koko ndetse yewe banahagarike urugamba ndetse banave ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru nayo tuzagenda tuyakurikira 5 ku kandi, tugenda turebera hamwe ese M23 yo yatangaje iki, turebera hamwe ese igisirikare cya FARDC nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zitegetse ibi ngibi izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 abarwanyi ba FARDC bari gukora iki, ese bo bahagaritse urugamba cyangwa se bakomeje urugamba? Noneho rero munyemerere twerekeze ahantu bita ahangaha za Bunagana. Nyamara izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zagize ubwoba ndetse zinahabukira bikomeye cyane iyi myanzuro yamaze gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ntabwo ari M23 yonyine yakanzwe, hanakanzwe Uganda murabizi neza ifite akaboko karekare mu bari kurwanya leta ya Kinshasa ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko tubizi ko ahangaha Ibunagana aribo bakomeje kugenda barwana
Bunagana bakabuza igisirikare cya FARDC ukwinyagambura ndetse no kuba cyafata iyi Bunagana yose ngo kiyikure mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Noneho rero utuvugana bwagiye guca abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bobo ubwabo bamaze kwishyirira mu maboko iyi Bunagana ndetse ku mupaka uhuza Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu tuvugana hari gukontororwa n'abarwanyi ba FARDC. Ibi bintu nyamara biteye ubwoba, ntabwo byoroheraga buri muntu wese kwiyumvisha ko igisirikare cya FARDC cyakongera kuyobora uyu mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, kubera ko ahangaha birasa nkaho mu buryo bweruye ari Uganda yari irimo iharwana yoyo ubwayo ibuza abarwanyi ba FARDC gufata uyu mupaka, nyine gufata ahangaha ku mupaka, kubera hari byinshi cyane igisirikare cya M23 cyakuraga ahangaha muri Bunagana njiza ahangaha mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda nacyo birumvikana ko iyi myanzuro yafashwe na Amerika. Iyi myanzuro nayo hari byinshi yagiye igonga hariya mu gihugu cya Uganda rwose. Ibi nabyo tuzagenda tubigarukaho 5 kuri 5 turebe ese Muhozi Kainerugaba wigize akaraha kajya he, aracyohereza intwaro nyinshi cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa nawe yacitse intege nyuma yuko yumvise Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariye karungu. Reka tuvuge kuri Uvira ho gatoya. Ahangaha mu mujyi wa Uvira abarwanyi b'Abarundi FDNB baratangaza ko hameze neza, umutekano ari wose, ko ariko kandi inkengero z'uyu mujyi wa Uvira aho bita za Kabunambo rwose hakomeje kugenda habera imirwano y'akasamutwe. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bakereza isomo ry'intambara rikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Uvira naho twahavuye, ahubwo reka twigerere mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyamaze gufungura uwo bita Bunyoni. Bunyoni muramuzi cyane, yagiye avugwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi uwo bita Ndayishimiye Evariste mu biganiro yagiranye na Jeune Afrique yabwiye Jeune Afrique ko kuba bafunguye Bunyoni nta gitutu cyari kibariho cy'uwo ari we wese cyangwa se cy'igihugu icyo ari cyo cyose, ko ahubwo Uburundi bwobwo ubwabwo bwabonye gufungura Bunyoni ari ngombwa, kuko ibyo yaregwaga babonaga ari kubyicuza cyane ndetse bakabona nta n'ikibazo ateye ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwokagira Imana mwe, uyu Bunyoni nawe yakomeje kugenda arikoroza ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikagenda bivugwa ko uyu Bunyoni yaba ari mu mugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye Evariste, ariko ubu nkubwire ngo yamaze kuba yagenda afungurwa.